Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga alis at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Istrikto, naunget ken siloso ti asawak. Ket umapalak no adda makitak a lalaki anaanos iti asawa da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alice dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagbayag kan anapan na kitsinda. Itahayak pa'y nga agururay kan ka. Nagbayag met nga rod anapun no tay tricycle anagluganak. Di met agandar no kurang ti kargana. Nagadula kat arason mon. Day tala ka na yung tirason mo. Amangan man, no adamat ng lalakim. Nagalas met ten ti kastang ibagbagam kanyak. Anya ti pagkitkita am kanyak. Anya tamok ngay, amangan nulit liputan nak. Awan ti mading aramid ko. No awan mading aramid mo, di ka nga rod agladaw-ladaw at sumangpat, no kastarumar ka. Apay ay apasaray adda papanak. Ket kanayon apad padarasan nak nga agawid. Ket awan met mading aramid ko. Saan ka di amabalin atunggal adda papanak? Ket saan nak nga apuraan nga agawid? Nagadupay lang nga ibagbagam. Ingka katagluton, tamabisina ka. Nabambanog datawa nagarado. Adda tinapay dita. Mangan ka pay laeng iti tinapay. Imbagla at tamudpud mo iti bisin mo. Ay na, no amom kumamot ti agawid ang nasapa. Saan kumamot ang mabisinan ti tao? No apay kat ngamin adi mo amo ti agluto iti kanam ah. Nita, kaya't mo tatapisin ka ah. Sige, tama na kung agluto. Apay manin anak kami suot kayo, nanang. Masurunak nga rod iti amam. Apay manin aya. Kasano kat tunggal adda papanak, kasla urasan na ti irurar ko. Maladawak labasit, kas taunay nga ungetnan. Saan kayo pailaan na iruwam ka ni tatang, nanang? Amo yung matakas na ti ugali na. Siputubing kami. Ay, maumuma ak nga rodan. Saan kayo ang maumuma, ah? Nay, panawan kayo manan. Papanak iti trabaho. Intun umay abulan manan ang makaawidak. Dudwa kayo manan dito'y balay. Ano sak ati amayo, aging ga iti kabailak. Ngam no jak maanusanan, panawak. Anya? Kat, papanan nyo ngay? Kumpurmidita na. Ay, di kay agar aramid, nanang. Ang mga numabagtit ni tatang no panawan nyo. Apay kumamot ang mabagtit ngay. Wan tamano lang nga oras asaan na kayo ang makita kat kastaunay nga aburido nan. Daytan tulakid din manong nga aldaw asaan na kayo ang makita. Anya? Manganak kami kano iti bunyag kinitan niya. Agpabunyag ni Saling, ket innala na kami aninang kinitan niya. Kano? Inton Sabado, kayat mo ti sumurot. Anya nga iti aramidag jay. Agmulak langan ay iti kamote. Ket addaken ka no di mo kayat ti sumurot. Saan ka manan nga agbaybayag ijay? Nunalpasan ti pabunyag, agawit ka adagos. Ketwan anya ngay kumati aramidag ijay. Agsabay kamin tumitla ang kinitan niya nga agawid. Sakbay a pumanaw ka. Sa pamon ti agluto, tamangan numabisinan manan dataon. Wan, boss! Na, mangas asar ka kadi. Ibagbagak ti pagsayaatan. Ngam, buskong kunamkit din. Apay, madiaya di imbagak. Madi nga road. Gaputakas lang nasakit tinakam mo ang maibaon. Nek, da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan nyo ngay. Mayat mo ti pormayo ita. Mga nakak iti bunyag, anak ko. Apay nga rod adiyo insurot ni tatang. Inton kwan, agatap manan kada kayo. Imbagak asumurot. Ngam di namot kayat. Agmula kanulaangan iti kamuti. Sige, ngam saan kayo manan nga agpakarabi nga agawid. Amangan no agapa kayo manan. Amkak nga amangan no makabil na kayo. Ha? Padasan nakakabilan tapanawak. Anya? No kaano alim makay kan bimakit kayo? Iso ti panang tanaw yo kun ni tatang? Mapana ko nanak ko. Ang mga nuur-urayan na kunitan niya.
Sige nga rod, nanang. Aganad kayo. Na, nimot Lawrence nagwalwalis iti paraangan datan niya. Ay, asit kakman. Naimbag abigat mo, kabsat. Kastamat, kabsat. Nakarubat ka din ni Tanya. Bakit? Adan ni Alice. Ay, paunagam dito, ilakay. Dumanon kalatan, Alice. Tayo tuloy ko pa'y tagwalis. Imbag man tasikat ti agwalwalis. Siyakit nasapa ak anagriing. Tapno matrabaho kamin at trabaho ijay balay sa ak pumanaw. Nagbayag mat ngamin nga gunggunay ni Tanya. Isu asya kun ati mga ramid ka dagiti trabaho na. Imbag pa'y ni Tanya. Apay, ni Paul, saan nga gwalwalis aya? Ay, pulos. Masapol asyak amin ti agtrabaho iti uneg ti balay. Ay na, baka badnog mati magmag na. Sapay ko't nagpudot. Dumagas tapay la ija balay, tada ice cream ija ref. Aga ice cream tapay sa kaagawid. Ay na, saan ang Tanya? Nabsugak mo't laangan ijay bunyagan. Alakit din. Agpalamis talaang mat. Apagbit lang. Alaman laangan, amangan ngamin no agungot manin ni Paul. Apay mat nga gungat. Agungot day jay no mabaybayagak iti papanak. Imbagkit di tasaan anaungot nila kay mo. Ay sos, nasingpat nila kay ko. Tinakbibiyangan iti kayat ko apapanan. Kan kastak mat kan kwa na. Diyak mo bibiyangan iti papapanan na. Ay, imbag siyak ngay, arigla urasan na kun ti asawak no kas di arumwara. Di isumat ti aramidam no rumwar. Saan mat nga rod managruar? Kay kayat na nga ijay bangkag ti ayan na kanayon. Kastaya. Ibagam latan adi magas ka dito'y balay biet, tanaginana ka. Saan mat siguro nga gungat dayjay? Alaman lang. Adda ka men lakay. Irwar mo man di ice cream di taref, tagpalamis kampay ken ales, sakbay nga agawed. Bakit? Mabitlain. Ay na, ibaon-baon mo matlatan nila kay mo. No siyak siguro timang ibaon kin ni Paul. Sigurado binugkawan na kun. Ay, awan problema no ibaon ko. Nasingpet nila kay ko kunakmanan. Nagswerte kamatan iti asawam. Kumakas tamat ni Paul. Anya kamin ti ugali ti asawa maya. Ay na, nakaungungot, nagistrikto, kan nagseluso. Anya? Kabaliktad nga rod ati ugali ti asawa. Iso nga rod nga umapalaklaunay kan ka. Tuyin ti ice cream. Palamis kayon. Ay na, agyaman naklaunay, Lawrence. Si kapayin tinagidasar. Awan anyaman na. Maalala, manganta nga rodan. Tapno saan amarunaw to ice cream. Kumusta ang itinapanan nyo, nanang? Ayos laang mo, tanak ko. Kat, saan manan anagungot ni tatang, idisimmangput kayo? Saan mo't? Nailutwak mo't ngaminan iti kanan na, sakbay apim manawak. Kunaklakit din no, nagungot manan. Ay, no apay kit di akas di amayo Imbag pa'y di asawa ni Tanya, ta nakasingsingput ka nakaanos. Ay, nakaapapal dagiti kas di kasingput ti asawa na. Itaka di pa'y nagreklamo kayo? Wen ta umapalak nga rod. Nasingput mo't ni tatang kat. Basta surutan nyo laang amin nga ibagana. Kas jelatan ngagnanayon? Katanya nga rod ngay. Manumutan atawan nga agasawa kayo. Naanusan nyo mat. Ay na anak ko, maum-uma akon iti kasjay nga ugali ti amayo. Hello? Nanang, agawid ak ita. Umay kayo kung mas sumabat iti palingke. Taggatang tayo iti masapsapol di balay. Ay na anak ko, sapay awan ni tatang mo dito'y balay. Kasanuak ngay nga agpakada. Sana bali ata siyak matikadwayo. Agrubat kayo kit din, ta sumabat kayo iti palingke. Ala ang arod, no isuti ko naman ako. O sige, urayin kayo iti palingke. Sige nga rod, anak. Bye! Oh, ada ka di pagatan niyo, nanang. Awanan, anak ko. Gusto dagituyin aginat gatang mo. Sigurado abirbiruken nak ni tatang yu itan. Panunutan niyo, nanang. Ang mga no adapay nalipatan niyo.
Bayan nyo ka di pailaan ni tatang. Syaktong di makaam mo ang makisaukan ko na. Awan mo't tinalipata kiti panagkunak anak ko. Sige, intayo nga rodan. Nagkunakan ka amabalin mo tanti pumanaw dito'y balay, adi ka nagpakada? Imawag nga minti anak ta. Nagpasabat ijay palengke. Uray pay. Inuray na kumaa, ta nagpakada ka. Saan kat api manaw kalatan? Ay na, pasensya kayong tatang. Sana bali tasyak matikadwa ni nanang. Uray pay. Apay, di yung mapanunot nga agdanda nagakmat? Kunaklakit din doon yan tinapasamak itinhayo. Ay, nagalas ti ugali yo. Di yung mapanunot ang madandanagan matikabalayo. Ala, pasensya kayong tatang. Saan to na maulit? Kaslawan kabalayo itinaytangar aramidin yo. Gita kayo manlangan. Nakaungatan ni tatang mo. Kunak tumak ngamin nga agungat. Mapukaw tumot laang ti ungat na, nanang. Ag-sorry kayo latan, no kasjay nga agong ungat. Ne, si kamot gayam tanya. Ay na, pasensya ka na, Alice. Awan ngamin sa bali apang iyab ka sa kiting marikrik na. Apay, anya tinapasama. Ala, umunag ka man pay. Tapno saan adi ti ruangan ti pagtungtungan ta. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Alice. Ita, anya ti problema. Natiliwak ni Lawrence. Adagayang babae na. Nabayagayaman nga na babae na. Gamitak lang nga natakwatan. Anya? Apalak man laangan ti kinasingpot na. Ngam addagayang babae na. Wan nga rod. Isusiguro ang nasingpot kanyak. Tadagayang mading araramidin nan. Diyak laim pag-arup akas tagayam ti aramid ti asawam. Nagsakit tinakam ko itinamok. Kat, anya nga iti planom ita. Diyak nga rodam mo. Basta dito'y tinapanunot ko nga umayan. Takayat ko gayab kas ti sakit tinakam ko. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Pagkalma ang pailaan tariknam. Pasensya ka na, Alice. Tawad sa bali, apapanak, no sana dito'y ayan mo. Bun, awan anyaman natan niya. Bakal, anya ka no ti problema ni Tanya? Adda ka no babae nila kay na. Anya? Ay, dayta katirigat ti managruar nga asawa. Makabirok iti pakasulisugan na. Wan nga rod lakay. Apapalaklakit din ta nagsingpot kinitan niya. Gayam, adda madi nga aramid na. Isuasaan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak. No kayat ko akanayon nga adda ka dito'y balay. Tadyak kayat ama kabirok ka iti pakasulisugam. Pasensyakan alakay. Numasursurunak ken kagapo iti ukalim. Ngam ita, kay kayat kun ana istrikto ti asawa. Ngam tay agbabae nga asawa. Pasensyakan bagat. Numasubra at numaminsan ti kinaistriktok. Ngam para kan kamot lang ti araramidak. Gapu tanapatag kaunay kanyak. Ngam damagan ka man lakay. Anya ti damagam bagat. Awan ka di ti planong nagbabae. Si kamot. Kasano ko mga agbabae akngay. Katjak to pay rumrumwar. Bangkagla ayon ti ayan ko. Saan ka madanagan? Tasikalaan ti inay ayat ko, bakit? Awanan sa bali akayat ko, no di si kalaen. Agyaman naglakay. Jakmut nga taam mo ti aramidak. Numadamag ko nga da sa bali a babae. Saan ka madanagan, bakit? Tauray kastuyak nga asawam. Amok met a panunutan, tinasaya at kansaan. Ita, naawat kon ti kinaistrikto ken kinasiloso ti asawak, Mr. Lonely. Kayat kon ti kastoy nga ugali na, ngem ti agbabae. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman pagayam Alice iti dito apakasarita ket ti makonak,
Sa bali lang tinagawatam, iti kinaistrikto ti asawam. Ngam no nalpas kayo na nagasawa, rumbang lang aging nanos kayo, aging ga akabaalan nyo. Saan kumaasina adagos, ti panunutan tayo, a solusyon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga alis, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga alis at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Istrikto, naunget ken siloso ti asawak, ket umapalak no adda makitak a lalaki anaanos iti asawa da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alice, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagbayag kan anapan na kitsinda. Itahayak pa'y nga agururay kan ka. Nagbayag met nga rod anapun no tay tricycle anagluganak. Di met agandar no kurang ti kargana. Nagadula kat arason mon. Day tala ka na yung tirason mo. Amangan mat, no adamat ng lalakim. Nagalas met ten ti kastang ibagbagam kanyak. Anya ti pagkit-kita am kanyak. Anya tamok ngay, amangan nulit liputan nak. Awan ti mading aramid ko. No awan mading aramid mo, di ka nga rod agladaw-ladaw at sumangpat, no kastarumar ka. Apay ay apasaray adda papanak. Ket kanayon apad padarasen nak nga agawid. Ket awan met mading aramid ko. Saan ka di amabalin atunggal adda papanak? Ket saan nak nga apuraan nga agawid? Nagadupay lang nga ibagbagam. Ingka katagluton, tamabisina ka. Nabambanog datawa nagarado. Adda tinapay dita. Mangan ka pay laeng iti tinapay. Imbagla at tamudpud mo iti bisin mo. Ay na, no amom kumamot ti agawid na nasapa. Saan kumamot ang mabisinan ti tao? No apay kat ngamin adi mo amo ti agluto iti kanam ah. Nita, kaya't mo tatapisin ka ah. Sige, tamapan ako ng agluto. Apay manin anak kami suot kayo, nanang. Masurunak nga rod iti amam. Apay manin aya. Kasano ket tunggal adda papanak. Kasla urasan na ti irurar ko. Maladawak labasit, kas taunay nga ungetnan. Saan kayo pailaan na irwam ka ni tatang, nanang? Amo yung matakas na ti ugali na. Sipod ugbing kami. Ay, maumuma ak nga roden. Saan kayo ang maumuma, ah? Nay, panawan kayo manan. Papanak iti trabaho. Intun umay abulan manan ang makaawidak. Dudwa kayo manan dito'y balay. Ano sak ati amayo, aging ga iti kabailak. Ngam no jak maanusanen, panawak. Anya? Kat, papanan nyo ngay? Kumpurmidita na. Ay, di kay agar-aramid, nanang. Ang mga mabagtit ni tatang no panawan nyo. Apay kumamot ang mabagtit ngay. Tamano lang nga oras asaan na kayo ang makita kat kastaunay nga aburido nan. Daytan tulakid din manong nga aldaw asaan na kayo ang makita. Anya? Manganak kami kano iti bunyag kinitan niya. Agpabunyag ni Saling, ket innala na kami aninang kinitan niya. Kano? Inton Sabado, kayat mo ti sumurot. Anya nga iti aramidag jay. Agmulak langan ay iti kamote. Ket addaken ka, no di mo kayat ti sumurot. Saan ka manan nga agbaybayag ijay? Nunalpasan ti pabunyag, agawit ka adagos. Ketwan anya ngay kumati aramidag ijay. Agsabay kamin tumitla ang kinitan niya nga agawid. Sakbay a pumanaw ka. Sa pamon ti agluto, tamangan numabisinan manan dataon. Wan, boss! Naa,
Mangas asar ka kadi. Ibagbagak ti pagsayaatan. Ngam, buskong kunamkit din. Apay, madiaya di imbagak. Madi nga rod. Gaputakas lang nasakit tinakam mo ang maibaon. Ne, da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan nyo ngay. Mayat mo ti pormayo ita. Mga nakak iti bunyag, anak ko. Apay nga rod adiyo insurot ni tatang. Inton kwan, agatap manan kada kayo. Imbagak asumurot. Ngam di namot kayat. Agmula kanulaangan iti kamuti. Sige, ngam saan kayo manan nga agpakarabi nga agawid. Amang ano agapa kayo manan. Amkak nga amang ano makabil na kayo. Ha? Padasan nakakabilan tapanawak. Anya? No kaano alim makay kan bimakit kayo? Iso ti panang panaw yung ni tatang? Mapana ko nanak ko. Ang mga nuur-urayan na kunitan niya. Sige nga rod nanang. Aganad kayo. Na, nimit Lawrence nagwalwalis iti paraangan datan niya. Ay, asit gakman. Naimbag abigat mo, kabsat. Kastamat, kabsat. Nakarubat ka din nitan niya. Bakit? Adan ni Alice. Ay, paunagam dito, ilakay. Dumanon kalatan, Alice. Tayo tuloy ko pa'y tiagwalis. Imbag man, tasikat ti agwalwalis. Siyakit nasapa ak anagriing, tapno matrabaho kamin at trabaho ijay balay sa ak pumanaw. Nagbayag mat ngamin nga gunggunay ni Tanya. Isu asya kun ati mga ramid ka dagiti trabaho na. Imbag pa'y nitan niya. Apay, ni Paul, saan nga gwalwalis aya? Ay, pulos. Masapol asyak amin ti agtrabaho iti uneg ti balay. Ay na, baka badnog mati magmag na. Sapay ko't nagpudot. Dumagas tapay la ija balay, tada ice cream ija ref. Aga ice cream tapay sa kaagawid. Ay na, saanin ta niya? Nabsugak matlaangan ijay bunyagan. Alakit din. Agpalamis talaang mat. Apagbit lang. Alaman laangan, amangan ngamin no agungot manin ni Paul. Apay mat nga gungat. Agungot day jay no mabaybayagak iti papanak. Imbagkit di tasaan anaungot nila kay mo. Ay sus, nasingpat nila kay ko. Tinakbibiyangan iti kayat ko apapanan. Kan kastakmat kan kwa na Diyak mabibiyangan iti papapanan na. Ay, imbag siyak ngay. Arigla orasan na kun ti asawak no kas di arumwara. Di isumat ti aramidam no rumwar. Saan mat nga rod managruar? Kay kayat na nga ijay bangkag ti ayan na kanayon. Kastaya. Ibagam latan adi magas ka dito'y balay biet, tanaginana ka. Saan mat siguro nga gungat dayjay? Alaman lang. Adda ka men lakay. Irwar mo man di ice cream di taref, tagpalamis kampay ken ales, sakbay nga agawed. Bakit? Mapitlaan. Ay na, ibaon-baon mo matlatan nila kay mo. No siyak siguro ti mangibaon kin ni Paul. Sigurado binugkawan na kun. Ay, awan problema no ibaon ko. Nasingpet nila kay ko kunakmanan. Nagswerte kamatan iti asawam. Kumakas tamat ni Paul. Anya kami ti ugali ti asawa maya. Ay na, nakaungungot. Nagistrikto kan nagseluso. Anya? Kabaliktad nga rod ati ugali ti asawa. Iso nga rod nga umapalaklaunay kan ka. Tuwin ti ice cream. Palamis kayon. Ay na, agyaman naklaunay, Lawrence. Si kapayan tinagidasar. Awan anyaman na. Maalala, manganta nga rodan. Tapno saan amarunaw to ice cream. Kumusta nga itinapanan nyo, nanang? Ayos laang mo, tanak ko. Kat, saan manan anagungot ni tatang, idisimmangpot kayo? Saan mo't? Nailutwak mo't ngaminan iti kanan na, sakbay apim manawak. Kunaklakit din no, nagungot manan. Ay, no apay kit di akas di amayo Imbag pa'y di asawa ni Tanya, ta nakasingsingpot ka nakaanos. Ay, nakaapapal dagiti kas di kasingpot ti asawa na. Ita ka di pa'y nagreklamo kayo? Wen ta umapalak nga rod. Nasingpot mo't ni tatang kad. Basta surutan nyo laang amin nga ibagana. Kas di latan nga nanayon.
Katanya nga rod ngay, manumutan atawan nga agasawa kayo, naanusan nyo mat. Ay na anak ko, maum-uma akon iti kasjay nga ugali ti amayo. Hello? Nanang, agawid ak ita. Umay kayo kung mas sumabat iti palingke. Taggatang tayo iti masapsapol dita balay. Ay na anak ko, sapay awan ni tatang mo dito'y balay. Kasanuak ngay nga agpakada. Sana bali ata siyak matikadwayo. Agrubat kayo kit din, tas sumabat kayo iti palingke. Ala ang arod, no isuti ko naman ako. O sige, urayin kayo iti palingke. Sige nga rod, anak. Bye! Oh, ada ka di pagatang niyo, nanang. Awanan, anak ko. Gusto dagituyin aginat gatang mo. Sigurado abirbiruken nak ni tatang yu itan. Panunutan niyo, ananang. Ang mga no adapay nalipatan niyo. Bayan niyo ka di pa ilaan ni tatang. Syaktong di makaam mo ang makisaukan ko, na. Awan matan tinalipata kiti panagkunak anak ko. Sige, intayo nga rodan. Nagkunakan ka amabalin mo latanti pumanaw dito'y balay, adi ka nagpakada? Imawag nga minti anak ta. Nagpasabat ijay palingke. Uray pay! Inuray na kumaa, ta nagpakada ka. Saan kat api manaw kalatan? Ay na, pasensya kayong tatang. Sana bali ta siyak matikadwa ni nanang. Uray pay! Apay, di yung mapanunot nga agdanda nagakmat? Kunaklakit din doon yan tinapasamak itinhayo. Ay, nagalas ti ugali yo. Di yung mapanunot ang madandanagan matikabalayo. Ala, pasensya kayong tatang. Saan to na maulit? Kaslawan kabalayo itinaytangar aramidin yo. Gita kayo manlangan. Nakaungeten ni tatang mo. Kunak tumak ngamin nga agunget. Mapukaw tumat laang ti ungat na, nanang. Ag-sorry kayo latan, no kasjay nga agong ungat. Ne, si kamot gayam tanya. Ay na, pasensya ka na, Alice. Awan ngamin sa bali apang iyab ka sa kiting marikrik na. Apay, anya tinapasama. Ala, umunag ka man pay. Tapno saan adi ti ruangan ti pagtungtungan ta. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Alice. Ita, anya ti problema. Natiliwak ni Lawrence. Adagayang babae na. Nabayagayaman nga na babae na. Gamitak lang nga natakwatan. Apalak man laangan ti kinasingpot na. Ngam addagayang babae na. Wan nga rod. Isusiguro ang nasingpot kanyak. Tadagayang mading araramidin nan. Diyak laim pag-arup akas tagayam ti aramid ti asawan. Nagsakit tinakam ko itinamok. Kat, anya nga iti planom ita. Diyak nga rodam mo. Basta dito'y tinapanunot ko nga umayan. Takayat ko gayab kas ti sakit tinakam ko. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Pagkalma ang pailaang tariknam. Pasensya ka na, Alice. Tawad sa bali, apapanak, no sana dito yayan mo. Bun, awan anyaman natan niya. Bakal, anya ka ti problema ni Tanya? Adda ka no babae nila kay na. Anya? Ay, dayta katirigat ti managruar nga asawa. Makabirok iti pakasulisugan na. Wan nga rod lakay. Apapalaklakit din ta nagsingpot kinitan niya. Gayam, adda madi nga aramid na. Isuasaan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak. No kayat ko akanayon nga adda ka dito'y balay. Tadyak kayat ama kabirok ka iti pakasulisugam. Pasensyakan alakay. Numasursurunak ken kagapo iti ugalim. Ngam ita, kay kayat kun ana istrikto ti asawa. Ngam tay agbabae nga asawa. Pasensyakan bagat. Numasubra at numaminsan ti kinaistriktok. Ngam para kan kamot lang ti araramidak. Gapu tanapatag kaunay kanyak. Ngam damagan ka man lakay. Anya ti damagam bagat.
Awan ka di ti planong nagbabae. Si Kamot. Kasano ko mga agbabae aknay. Katjak tupay rumrumwar. Bangkagla ka na yung ti ayan ko. Saan ka madanagan? Tasikalaan ti inay ayat ko, bakit? Awanan sa bali akayat ko, no di si kalaan. Agyaman naglakay. Jakmut nga taammo ti aramidek. Numadamag ko nga da sa bali a babae. Saan ka madanagan, bakit? Tauray kastuyak nga asawam. Amok met a panunutan, tinasaya at kansaan. Ita, naawat kon ti kinaistrikto ken kinasiloso ti asawak, Mr. Lonely. Kayat kon ti kastoy nga ugali na, ngem ti agbabae. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman pagayam Alice, iti dito apakasaritaam, ket ti makunak, sa bali lang tinagawatam, iti kinaistrikto ti asawam. Ngam no nalpas kayo na nagasawa, rumbang lang aging nanos kayo, aging ga akabaalan nyo. Saan kumaasina adagos, ti panunutan tayo, a solusyon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyor nos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagam nagpailinged itinaga na Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak maklon nga agrigrigat kamin, na isagmak ti inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kayla, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Papa, kasano kami mayitan ka ni Mama? Apay pinanawan na kami matan. Kunakman no kunayo alabanan niyo ti sakit niyo. Bayantan nga aginanan ni Papa, anak ko. Amok alinabanan na ti sakit na. Ngam talaga asaan nan akabaulan. Nalaglaganan tirik na kita. Gaputa amok ang makainanan ni Papa. Madudugla ang ti pusok tunggal makita ka marigrigatan kapoy ti sakit niya. Dudua talangan, Mama. Kaputa pinanawan na tan ni Papa. Kasanuta pa itan. Anda kaasip iyo, anak ko. Saan natabay bayan? Mama, diyak kaya ti sumarte nga agadal. Saan tapay lapagtungtungan day tabaan ng anak? Kaputa oray siya. Saan nga agsusurot ti panunod ko ito? Makipagladingitak ti ipupusay na Uncle Gabriel, Kayla. Agyamanak manong Alduin. Pagyamanak batan amin natulong yu kada kami para itipan nakalamay ni Papa. Sino nga iti agtitinulong? Ludi da tayo matlang nga kakaroba. Sa may isa, nasingpat ni Uncle Gabriel kanyak, edi si bibiyag pa'y. Dakalakit di akawami ka ni Mama. Itatawanan ni Papa. Kunak nga rod, numalasatan na ti sakit na. Ngam saan mo't gayam? Nabayag alinabanan ni Papa ti sakit na. Ngam talaga siguro ngawan gasat na. Kastala ti bihag, ading ko. Kahit patib ka rin yung kumaki ni Auntie Anita ti pakinakam yo. Agyaman akbanan, manong Alduin.
itadyo a kwarta kanyak, mama? Ano sang kumapay dayta anak ko? Among ka di anaibos ti urnong mekin ni papam gapo iti sakit na. Nausar na a pinagpaagas. Anyamatan, mama? Sana ka nairom iti kastoy. Kasano nga iyan ay ko daytoy? Kasano ka makagatang iti pang lunch ko? Kaya't naksama tabisinan. No saan nga umanay dayta? Mabiit na ang taalaag tin sa ganak abalon mo. Tapno adda ka nung iti lunch. Iti kastan saan ka mabisinan? Anya? Agbalonak? Mama, dagiti barkadak ket manganda amin iti restaurant. Idinto asyak agbalon. Diyak kayat, mama. Sumardengak langan nga agadal no kastoy laeng. Apay mo't asumardeng ka. Diyak kayat akan tiyawan dak, mama. Ipagadan ton nga agrigrigat akon. Isuan na sa isayat langan asana kon nga agadal. Ay saan na anak ko? Alangarod, nayunaklatan ti kwartam. Manipod ti musay ni papam. Kasla ka na yun kamat na may kulkulan, Kayla. Ha? Ay, kwa. May kawak lang iti kaawanan ni papa. Tapay mat. Saan mo kadipay anaawat ti ipupusay ti amam? Kas lang amin marigatan matan ni mama iti panagbiag mi. Ha? Anyat kayat mo sawan? Marigatan iti finansyal? Kasta ka di? Ah? Ay, saan? Kayat ko asawan. Marigatan namang lipat ka ni papa. Normal day ta. Tasawa na kat nga rod. Nagrigat gayam ti awan amana. Ay, nakunampay. Iswaswerte ka kit di Tanabangunampay ti amam. Siyak ngay. Ubingak pay idi pumusay ti amak. Kat ni mamalangan tinang isaksakad iti panagbiang mi. Imbagman ta kinabaulan ni mamam nga isulaang tinang padakkelkan ka. Isu nga rod asaan kanon anak asawa. Tapno maipamaysa ti amin na kanyak. Kumusta nga gayam? Dandanim at gayam ang ti panagkasahay mo. Awisan na kami kadimanan iji balayo? Siyempre kas iti sigod. Kat, naibagam ka din ka ni Carlo? Saan pa'y? Ibagak tulat ta, inton dandanin. Saan ka di pa'y anagaram kan ka ni Carlo? Psst! Tangiwat mo. Ha? Amangan no, damakangagkan ka. Sika lang tinangibagak itipod no amarikrik na ka ni Carlo, ha? Saan ka madanagan, friend? Amok ti agilimod iti sekreto. Rumbang lang. Dakas ka kanyak. No maamuan na dahi ta sikreto. Mama, umadanin ti birthday. Kayat ko akas iti sigod. Ag-celebrate tayo dito'y balay kat ayabak dagiti barkada. Ngam anak, ibagbagak mitkan ka nga awanin kwarta. Marigatan nakpayin amang paadalkan ka. No kayat mo, uray simple lang ang selebrasyon. Anyamatan, mama. May sak lang arudan nga anak yu. Diyo pa'y may paiti ka sa pulak mat. Makapaawan ganas ti agbiag no kastoy laang. Maawatan nak ko, mamot anak ko. Basta, mama. Naawis kong dagiti barkadak. Diyak kayat ti may babain. Remedyoan nyo, No diyo kayat agumura kada kayo. Alangarod, padasag ti agremedyo, anak. Happy birthday, Kayla. Oh, adto'y ti regalo kan ka. Agyaman Ken agyaman ata nakadaray ka, Carlo. Awan anyaman na, basta sika. Amumat, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Ha? Apay mo't napatagak ken ka ako nam. Siyempre gapo tagayim ka. Alangarod, umay kan. Mapantay ti ayan ni Sandra. Kamaudyanan na, ag-graduate tayo matlangan iti high school. Sa dino ka diti pagadalam iti college. Iti matlang pag-enrollan ni Carlo. Wow, no kasta. Surutam? Wen Kan uray sika, sumurot kamatan kada kami. Oh, sige nga Rod, tapno saan tayo nga agsisina? Apay ngawan ni mama na danunak dito'y balay. Sa dino nga tinapanan na.
Imposible sa anak nga inuray ta nagpakada. No adaman importante a papanan na. Amangan no isumat daytan. Mapankulo ka tang tirwangan. Nasaya ta si Mang Petkan, Kayla. Ha? Apay manong Alduin? Kuang amin. Aday may apulis dito'y balayo itay aldaw. Ah? Tiniliw da ni mamang mo. Ingka kita ni di presinto. Anya? Apay! Anya kano tibasol ni mama? Apay at iniliw dagiti pulis. Gapo kano kadagiti ado nga utang na, asaan na mabaybayadan. Nakaungat dagiti nakautangan na, kat indarom da. Anya? Diyos ko, mabalin ka diya kaduan na kamapan iti pagbaludan manong Alduin. Sige, ading ko. Kuyugan ka. Mama, apayasan nyo ay bagbagadak kilgayam ti utang yo. Pakawanandak ko mano siyak ti makagapu ti panakay balod yo. Gapo iti ayat ko ang maipaay ko amin na kayat mo. Patpatgan ka unay, anak ko. Kat nadagsan tiriknak, no jak maipaay dagiti kasapulam. Nas ka na makaruar kayo dito'y pagbaludan, mama. No kasapulan nga ilako tayo ti balay tayo. Tapno lang makaruar kayo. Saan, anak? Dayjay laangan tinabat-bati apakalaglagi pantakin ni papam. Para kan ka, dayjay. Bayan na kon dito'y. Basta saan mo nga ilako ti balay. Mang panunot akiti sa bali a pamuspusan, mama. Anya itan ti plano, maading ko. Mga rami na kiti pamuspusan, manong Alduin. Saan ang mabalin ang mabalod latan ni mama? Makunkonsensya iti inararamid ko iti kalabas, manong. Anya nga ro ti aramidam. No kasapulan nga umasidagak iti ina ni Carlo. Aramidak. Anya? Umutang ka iti pagbayad mo iti utang ni mamam? Saan? Ibagak kabayadan na ti utang ni mama. Taikarok. Uray agbalina ko nakatulong da. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Anya? Awanan ti sabali a pamuspusan. Saan matakayat ni mama nga ilako ti balay mi? Anya ti kunam? Agdrap kan? Sumardang kan nga agadal? Ibagakon kan katipod no ang mapaspasamak iti biyag ko, Sandra. Sipod pimusay ni papa. Marigatan na ni mama. Adadakil nga utang na. Kat iso tiga po ang nakakulong ita ni mama. Anya? Kasano ka nga rod itan? Umasidagak ka ni Carlo. Ang mga numabalin at inana timang bayad iti utang ni mama. Taikarok. Agbalin ang akatulong na. Aging ga ang makabayadak. Ha? Kabaulam ka di? Apay kit din nasaan. Aramidak para ka ni mama. Anya? Nagdrap kan? Saan kan nga gadal? Carlo, nakautang ni mama iti dakkel agatad. Nakakulong itan. Anya? Kasano kaitan? Ada ka di maitulong ko? Kaya't ko kumakasaw ni mamam. Katsapay ko matao manugot iti isingasing ko. Anya ti isingasing mo? Numabalin abayadan na ti utang ni mama. Ikarok, babaan iti panagbalin ko akatulong. Aging ga ama ikarok. Ala, sumurot ka kanya kiti balay. Takasaom ni mama. Anya di ko na ba kayat mo nga ibaga, iha? Madam, nakakulong ita ti inak. Kaya't ko atulungan. Anya ti kayat mo mapasamak? Numabalin, da kayo kumatimang bayad iti utang ni mama. Agtrabaho ka na kayo akas katulong. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Kabaulam ka di ti agtrabaho? Kabailak, madam. Ikarigatak para ka ni mama. Sige. Ngam kasapulan nga agaramid ta iti kasuratan. Sige, madam. Kitagyaman ako unay. Naisurok mat siguro amin an tirumbang aramidam. No adasaan mo nga mo, damagam laang kanyak. Wen, madam. No agplansya ka, kita tawan mapuuram.
No ada madadaol, maikaltas matlaang iti sweldom. Wen, madam. Kastamot kan no aglaba ka. No ada madadaol mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. No ada mabuhog mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. Iso anas kan nga gananad ka, tapno awan madadaol mo. Kumusta ka dito'y balay, Kayla? Saan ka di lang naungat kan ka ni mama? Saan, mat? Ngam iniyunay-unay na nga agan nadak. Tamay kaltas iti sweldok no adda madadael ko. Anong samla ko man ni mama? Istrikto. Ngam saan naungat? Iso nga rod anaan nadak kadag iti gamit dito'y balayo. Iti kasta, sa anak ang makadadael. Nawayakan na pumanaw diti balay ko, Kayla. Ha? Anya ti kayat ti asawan, madam. Adati inam diti salas. Or-orayan na ka, katagawid kayon. Ha? Kasano ti utang mi kada kayo, madam? Nabayadan na. Agpaiso, madam? Juan, iso nga isaga na mo ti gargarot mo, taagawid kan. Agyamanak kada kayo, madam. Agyamanak iti amin. Awan na nyaman na, iha. Katagyaman akmat ka? Gaputa iti manuabulan na panagyan mo dito, Saan nga inikan iti sakit ti ulo? Mama, sa dino tinangalaan yo iti pinagbayad yo iti utang yo. Inla ko kung tibalay tayo, anak. Anya? Kunak mano pa kalaglagi tayo dayjay ka ni Papa. Diyak mo't maiturad ngagkatulong kalatan iti tungpal biyag. Sa dino itong tipagnaidan tayo, Mama. Adamot basit daga atawid ko kadagiti naganak ko. Nagpatakderak ijay iti basit laeng abalay ang mabalinta pag naidan. No kasta, ijay nga rudan ti pagawidan ta, Mama. Wan anak ko. Kat ano santa ko ma, no anya dagiti banag nga adda kadata. Uwen, Mama. Kat pakawanandak ko mano nagbalinak abarayubo Agbiro kak iti trabaho katagurnungak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Siyak tagtrabaho, anak ko. Ituloy mo matlang ang tagadal. Ngam tulungan na ko mga agtipid. Ano santanuan niya ti adda? Ikarik, Mama. Agbaliw akon. Gaputadyak kayat amakulong kayo manan gapu kanya. Agyaman ak numaawatam itanti amin, anak ko. Ita, adda ako ni ti maudi atukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Nagbalina ka simple lang nga estudyante, ket apaman a makalpasak, kayat kumet ti agsubad iti inak kadagiti amin a sakripisyo na. Tuy pagayam mo, Kayla. Agyaman pagayam Kayla iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, nasayat met ta nagbaliw kan. Saan tayo apilitan ti agbyag akas labak nang, tapno saan tayo amailumlum iti utang. Nasaysayat matlang tay simple a panagbyag, nga awan utang nga intay pampanunuten. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinaga na Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak maklon nga agrigrigat kamin, na isagmak ti inak.
Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kayla dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Papa, kasano kami mayitan ka ni Mama? Apay pinanawan na kami matan. Kunak man no kunayo alabanan niyo ti sakit niyo. Bayantan nga aginana ni Papa, anak ko. Amok alinabanan na ti sakit na. Ngam talaga asaan man akabaulan. Nalaglaganan tirik na kita. Gaputa amok ang makainanan ni Papa. Madudugla ang ti pusok tunggal makita ka marigrigatan kapoy ti sakit niya. Dudua talangan, Mama. Kaputa pinanawan na tan ni Papa. Kasano ta pa itan? Anda ka asit Diyos, anak ko. Saan natabay bayan? Mama, diyak kaya ti sumarte nga agadal. Saan tapay lapagtungtungan day tabaan ng anak? Kaputa oray siya. Saan nga agsusurot ti panunod ko ito? Makipagladingit ak ti ipupusay ni Uncle Gabriel, Kayla. Agyamanak manong Alduin. Pagyamanak batan amin natulong yu kada kami para itipan nakalamay ni Papa. Sino nga iti titinulong? Hindi da tayo matlang agkakaroba. Sa maysa, nasingpat ni Uncle Gabriel kanyak, edi si bibiyag pa'y. Dakalakit di akawami ka ni Mama. Itatawanan ni Papa. Kunak nga rod, numalasatan na ti sakit na. Ngam saan mo't gayam? Nabayag alinabanan ni Papa ti sakit na. Ngam talaga siguro nga awan gasat na. Kastala ti bihag, ading ko. Ket patib ka rin yung kumaki ni Auntie Anita ti pakinakam yo. Agyamanak manan, manong Alduin. Itadyo a kwarta kanyak, Mama? Ano sang kumapay day ta, anak ko? Among kadi ana ibus ti urnong mekin ni Papam gapo iti sakit na. Nausar na a pinagpaagas. Anyamatan, Mama? Sana ka na irom iti kasto eh. Kasano nga iyan ay ko dayto eh. Kasano ka makagatang iti pang lunch ko. Kaya't naksama tabisinan. No saan nga umanay day ta? Mabiit na ang taalaag tin sa ganak abalon mo. Tapno adda ka nung iti lunch. Iti kastan saan ka mabisinan? Anya? Agbalonak? Mama, dagiti barkadak ket manganda amin iti restaurant. Idinto asyak agbalon. Diyak kayat, Mama. Sumardengak langan nga agadal nung kastoy laeng. Apay mo't asumardeng ka. Diyak kayat akan tsawandak, Mama. Ipagadan ton nga agrigrigat akon. Isuan na sa isayat langan as anak kon nga agadal. Ay saan na anak ko? Alangarod, nayunaklatan ti kwartam. Manipod ti musay ni Papam. Kasla ka na yun kamatan na maikulkulan, Kayla. Ha? Ay, kwa. May kawak lang iti kaawanan ni Papa. Tapay mat. Saan mo kadipay anaawat ti ipupusay ti amam? Kas lang amin marigatan matan ni Mama iti panagbiag mi. Ha? Anyat kayat mo sawan? Marigatan iti finansyal? Kasta ka di? Ah? Ay, saan? Kayat ko asawan. Marigatan namang lipat ka ni Papa. Normal day ta. Tasawa na kat nga rod. Ay, nagrigat gayam ti awan amana. Ay, nakunampay. Iswaswerte ka kit di Tanabangunampay ti amam. Siyak ngay. Ubingak pa'y idi pumusay ti amak. Kat ni mamalangan tinang isaksakat iti panagbiang mi. Ibagman ta kinabaulan ni Mamam nga isulaang tinang padakkelkan ka. Isungarod asaan ka nun anak asawa. Tapno maipamaysa na ti amin na kanyak. Kumusta nga gaya? Dandani mat gaya man ti panagkasangay mo. Awisan na kami kadimanan iji balayo? Siyempre mat kas iti sigod. Kat, naibagang ka din ka ni Carlo? Saan tay?
Ibagak tulat ta, inton dandanin. Saan ka di pa'y anagaramkan ka ni Carlo? Psst! Tangiwat mo. Ha? Ang mga no, damakangagkan ka. Si ka lang tinangibagak itipod no amarikrik na ka ni Carlo, ha? Saan ka madanagan, friend? Amok ti agilimod iti sikreto. Rumbang lang. Dakas ka kanyak. No maamuan na day ta sikreto. Mama, umadanin ti birthday. Kayat ko akas iti sigod. Ag-celebrate tayo dito'y balay kat ayabak dagiti barkada. Ngam anak, ibagbagak mitkan ka nga awanin kwarta. Marigatan nakpayin amang paadalkan ka. No kayat mo, uray simple lang a selebrasyon. Anyamatan, mama. May maysak lang arudan nga anak yu. Di yu pa'y may paiti ka sa pulak mat. Makapawan ganas ti agbiag no kastoy laang. Maawatan nak kumamot anak ko. Basta, mama. Naawis kong dagiti barkadak. Diyak kayat ti may babain. Remedyoan yu, ah. No di yu kayat agumura kada kayo. Alangarod, padasag ti agremedyo, anak. Happy birthday, Kayla. Oh, adto'y ti regalo kan ka. Agyaman, nak. Kan agyaman nak ata nakadaray ka, Carlo. Awan anyaman na, basta si ka. Amumat, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Ha? Apay mo't napatagak kan ka ako, nam. Siyempre, gapo tagayim ka. Alangarod, umay kan. Mapantay ti ayan ni Sandra. Kamaudyanan na, ag-graduate tayo matlangan iti high school. Sa dino ka diti pagadalam iti college. Iti matlang pag-enrollan ni Carlo. Wow, no kasta. Surutam? Wen kan uray si ka. Sumurot kamatan kada kami. Oh, sige nga Rod, tapno saan tayo nga agsisina? Apay ngawan ni mama na danunak dito'y balay. Sa dino nga tinapanan na. Imposible sa anak nga inuray ta nagpakada no adaman importante a papanan na. Amangan no isumat daytan. Mapankulo ka tan tirwangan. Nasaya ta si Mang Petkan, Kayla. Ha? Apay manong Alduin? Kuha ngamin. Aday may apulis dito'y balayo itay aldaw. Tidiliw da ni mamang mo. Ingka kita ni di presinto. Anya? Apay! Anya kano ti basol ni mama? Apay at iniliw dagiti pulis. Gapo kano kadagiti adu nga utang na, asaan na mabaybayadan. Nakaungat dagiti nakautangan na, kat indarom da. Anya? Diyos ko, mabalin ka diya kaduan na kamapan iti pagbaludan, Manong Alduin. Sige, ading ko. Kuyugan ka. Mama, apayasan nyo ay bagbagadak kalgayam ti utang yo. Pakawanandak kumano siyak ti makagapu ti panakay balod yo. Gapo iti ayat ko ang maipaay ko amin na kayat mo. Patpatgan ka unay, anak ko. Kat nadagsan tirik nak, no jak maipaay dagiti kasapulam. Nas ka na makaruar kayo dito'y pagbaludan, mama. No kasapulan nga ilako tayo ti balay tayo. Tapno lang makaruar kayo. Saan, anak? Dayjay laangan pinabat-bati apakalaglagi pantaken ni papam. Para kan ka, dayjay. Bayan na kon dito'y. Basta saan mo nga ilako ti balay. Mang panunot ang kiti sa bali a pamuspusan, mama. Anya itan ti plano, maading ko. Mga rami na kiti pamuspusan, Manong Alduin. Saan ang mabalin ang mabalod latan ni mama? Makunkonsensya iti inararamid ko iti kalabas, Manong. Anya nga ruti aramidam. No kasapulan nga umasidagak iti ina ni Carlo. Aramidak. Anya? Umutang ka iti pagbayad mo iti utang ni mamam? Saan? Ibagakabayadan na ti utang ni mama. Taikarok. Ure agbalina ko nakatulong da. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Anya? Awanan ti sabalya pamuspusan.
Saan matakayat ni mama nga ilako ti balay mi? Anya ti kunam? Agdrap kan? Sumardang kan nga agadal? Ibagakon kan katipod no ang mapaspasamak iti biyag ko, Sandra. Sipod pimusay ni papa. Marigatan na ni mama. Adadakkel nga utang na. Kat iso tiga po ang nakakulong ita ni mama. Anya? Kasano ka nga rod itan? Umasidagak ka ni Carlo. Ang mga numabalin at inana timang bayad iti utang ni mama. Taikarok. Agbalin ang akatulong na. Aging ga ang makabayadak. Ha? Kabaulam ka di? Apay kit din nasaan. Aramidak para ka ni mama. Anya, nag-drop kan? Saan kan nga gadal? Carlo, nakautang ni mama iti dakkel agatad. Nakakulong itan. Anya, kasano kaitan? Ada ka di maitulong ko? Kaya't ko kumakasao ni mamam. Katsapay ko matao manugot iti isingasing ko. Anya ti isingasing mo? Numabalin abayadan na ti utang ni mama. Ikarok, babaan iti panagbalin ko akatulong. Aging ga ama ikarok. Ala, sumurot ka kanya kay balay. Takasaom ni mama. Anya ti ko na ba kayat mo nga ibaga, iha? Madam, nakakulong ita ti inak. Kaya't ko atulungan. Anya ti kayat mo mapasamak? Numabalin, da kayo kumatimang bayad iti utang ni mama. Agtrabaho ak kada kayo akas katulong. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Kabaulam ka diti agtrabaho? Kabailak, madam. Ikarigatak para ka ni mama. Sige. Ngam kasapulan nga agaramid ta iti kasuratan. Sige, madam. Katagyaman ak unay. Naisurok mat siguro amin an ti rumbang aramidam. No adasaan mo nga mo, damagam laang kanyak. Wen, madam. No agplansya ka, kitaam, tawan mapuuram. No ada madadaal, maikaltas matlaang iti sweldom. Wen, madam. Kastamot tan no aglaba ka. No ada madadaal mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. No ada mabuhong mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. Iso anas kan nga gananad ka, tapnawan madadaal mo. Kumusta ka dito'y balay, Kayla? Saan ka di matlangan na ungat kan ni mama? Saan, mat? Ngam iniyunay-unay na nga agan nadak. Tamay kaltas iti sweldok no adna madadail ko. Anong samla ko man ni mama? Istrikto, ngam saan anaungat? Iso nga rod anaan nadak kadagiti gamit dito'y balayo. Iti kasta, sa anak ang makadadail. Nawayakan na pumanaw diti balay ko, Kayla. Ha? Anya ti kayat yung asawan, madam. Adati inam diti salas. Or-orayan na ka, katagawid kayon. Ha? Kasano ti utang mi kada kayo, madam? Nabayadan na. Ha? Agpaiso, madam? Juan, iso nga isaga na mo ti gargarot mo, taagawid kan. Agyamanak kada kayo, madam. Agyamanak iti amin. Awan na nyaman na, iha. Katagyaman akmat kan ka? Gaputa iti manuabulan na panagyan mo dito, eh. Saan nga inikan iti sakit ti ulo? Mama, sa dino tinangalaan yo iti pinagbayad yo iti utang yo. Inla ko kun kibalay tayo, anak. Anya? Kunak mano pa kalaglagi pantayo dayjay ka ni Papa. Jak mo't maiturad ngagkatulong kalatan iti tungpal biyag. Sa dino itang tipagnaidan tayo, Mama. Adamot basit daga atawid ko kadagiti naganak ko. Nagpatakderak ijay iti basit laeng abalay ang mabalinta pag naidan. No kasta, ijay nga rudan ti pagawidan ta, Mama. Wan anak ko. Kat ano santa ko ma, no anya dagiti banag nga adda kadata. Uwen, Mama. Kat
Pakawanandak kumano nagbalinak abarayuboy. Agbiro kak iti trabaho katagurnungak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Siyak tagtrabaho, anak ko. Ituloy mo matlang ang tagadal. Ngam tulungan na ko mga agtipid. Ano santanoan niya ti adda? Ikarik mama, agbaliw akon. Gaputadyak kayat amakulong kayo manan gapu kanya. Agyaman ak numaawatam itanti amin, anak ko. Ita, adda ako ni ti maudi atukad ti kolehiyo, Mr. Lonely. Nagbalina ka simple lang nga estudyante, kat apaman a makalpasak, kayat kumet ti agsubad iti inak kadagiti amin a sakripisyo na. Tuy pagayam mo, Kayla. Agyaman ak pagayam Kayla iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasayat met na nagbaliw kan. Saan tayo apilitan ti agbyag akaslabak nang, tapno saan tayo amailumlum iti utang. Nasaysayat met lang tay simple a panagbyag, nga awan utang nga intay pampanunuten. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.